Hello guys, nongeye kubasuhuza mwiriweho aho muherereye mwese. Twe hano ndi kubona amasaha akuze aho duherereye, yabwo mwiriwe muterera abandi sinzi aho amasaha ageze, ndarimo kujya gucya cyangwa ni hagati mu ijoro. Namwe ndabashubije cyane, aka kanya rero muri kubona biri imbere yacu ko ari ibintu biri mu isafuriya, ni indagara dutetse. Naje kubereka rero ukuntu njya nteka indagara. Kandi gutegura indagara zo kugabura ari nijoro ku bazikunda, ntabwo abo mu rugo turi kumwe ntabwo ariko bose bazikunda, turi nka babiri. So nibyo nari mpereyeho ibyo ngiye gutegura bya nijoro. Rero nagira ngo basangize ukuntu mbigenza. Hari abategura indagara bazishyize mu mazi zigafata igihe sikoro, hari n'abazitogosa kugira ngo zihute. Rero nahisemo uburyo bwo kuzitogosa. Nari nashyizemo umuriro mwinshi, zibanza kubira zirameneka hano hasi nk'uko mubibona ku mbabura yacu. Ariko kano kanya ndahibereye, none ntabwo zongera kubira cyane. So guys, muraje mbwire rero muri comment niba kuzitogosa ari byiza cyangwa atari byiza. Nagira ngo mbabaze. Thank you so much. Muze kugira ibihe byiza, muryoherwe. Turaza no gukurikirana ukuntu tuzikaranga mudushobokera. Murakoze, muze kutubwira. Mu nzu yanjye habaye umwijima kubera umwotsi w'ibintu byamenetse mu mbabura ntetse. Niyo kirasohoka n'umute guys, nafunguye akantu kaba ku mbabura gasohora umwotsi hanze ariko wanze kurangira. Ndabona ukuntu ngize guys, rero ngiye gukaranga za ndagara zacu. Murazibona ngizo, zifite ibintu bigiye bitandukanye. Ntabwo ari byinshi nkoresha, ntabwo ari ibitetse ariko hari n'ibyo nari bukoreshe. Niyo ndakoresha gusa igitunguru n'inyanya na sositomate. Nibyo ndi bukoreshe, hari agasosi kameze wanene. Izi ndagara ubundi zitekiramo neza, ziteguye neza. Ndabona umuriro ndetse zinjire neza n'amavuta. N'agatunguru nakoresheje kaba kagiye gushiriraho, kuko nta kibazo. None yanjye nakurikije n'undi napfundikiye gato keretse nzira. Urabona ko inyanya zacu rero zitangiye guhuramo gakeya. guha abana nazo ntabifite. kugenda bitinda umunyu mpamvu utari ugasanga bikunda kuko ari agasi utwo turungo tw'umukara muri kubonamo kuko birarya kwishyiramo ariko ndikire tuza turariza inyama guys. So rero njyewe inshuti zanjye nimwitegereze muri kano gasosi ukuntu ari keza, ariko gaha umwana gutya, karimo intungamubiri yose kandi karimo n'amavuta menshi. Utu ni uturongo turimo, niyo mpamvu meze uko mwabibonye. Ntabwo natekesha amavuta menshi, ni akarongo
kari kubigira gutya. Birasa nkaho wasabayeho ntabwo bigaragara ariko nta